Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Paho, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Cassia. The Fia Danso, Area, no Mionu, Apemu Copim, Nomi and Sabrenos, Yebesan, so she had in Radiasem. I was home for old Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebi, and Minimso be Yishra, away Yesudin, when Yamishra, Amen. And yet, your Bassania tear for Chet, Damia Sam Kakai, since you see a dear Kaka, a person in Semu. Now, topic and a double year unforgiveness and bitterness. Bitterness. Say, Unya Onyono, Amobi, and say, I'm fanche. Yes, I'm fanche. Nti ene topic a nyame okokona me papa so dia ma yese ene yam bobo so nti manya anu akwa de na me jai kasemu no amomo me ma brother Isaac sima mienu na wa bie topic na ni amaye ewi a afi me ba brother Charles so na yede dia kan so ato so brother Isaac ye ka se amfanche kura na asiche ne sai amen and amen amen yede Yesu Kristo asise ne den so wa bie koyati sise amaye yes. Sena your brother Richard Ekaye no yasofo mo enam kwaso a omoba nti omumedu ye die ye ntimi ntena wo se ye boni me bi so uri se omba be ka yensa yaka se amfanche aya spirit bi a edehene aweye bilemu ewo kristosu mu abrabo mu awale mu saade no yade a edehene pa kese pa enti ene ye ba be treat saade no se na be beti be tu saade no afri mu obi a wade eya wo ya uti pain aso pa ya wo ya but Bible na chew say fache no enti amfa che ne meti a chem no say so obi a ye wade bi a ase wana eya wo ya akoso pain pa ma na obo trimbo za dia ko ya ye mi die na dia meji mama na ka me che no me fa nche no kra me nimfa ho no ami shop brother Charles say ye ka so bia amfa boni anche kra say na osifati ase hallelujah amen yada erade ase amfa nche no de omni say boni a ahye wakoma ama hu nipa na na wo yam kura ahyew hu nipa na wo bu afu yeah wotu wo dwendwene ne besi wadwene mu a na wonko a wo si wano kura na wo mu na amfa nche na binu no ho sunsu aso no se wan kasa obi aye obi bi na se wo te ho ya wo mu okay na kwan ba ko a ana mienu a mekire a me a mahu bi ne se wuma bi fa obi enenete etnai yeah ne maame ne papa ni bi no akofa saa ni pa na betna akola ni nyini kakra no na obubo onufo no waje wuma ne kunu no Jesus afri ne nsam tiama wuma na di asa akola ne die achanda so obekasa no pa na se wase nyame kura sane kura na ofa nche no eno ba ko no se obi nso adi konkonsa e wadwumam na yayi ni pakro na di eno ba ko no se wadi konkonsa na yayi obi adi ni pakro no da bi onya bitterness oto no kaya no hwew na wo pa obu a wo watimi am yayi na fira adwumam ho no de a e be de so de be chew enti kwan a amfa nche no etimi fa so ba no so ebi no okay Damisha pa what be any such sources yes na ka me ba me bisa sa question no kwan a amfa nche no efa so ba basla me service yes abusa for ne ye pese e chenya ne say de na no kan ni amfa nche say obi aye wade na uti pensi pa wo mu ewo mu yes say ade ni pa dia mi pa say me ye free me mu
sɛ me paa me de bɛkyɛ ne paa deɛ menyɛ bi da. Yes. But ɛna Awurade asɛm nkɔ wie no ɔmo sɛ Bible ne hyɛw sɛ fakyɛ. Yes. Amen. Baabia no a Bible bɛka kyerɛ sɛ ɛmfa nkyɛ. Bible nka bi saa. Yes. Bible sɛ Yesu Kristo Satan mmienu da so di bɔne no. David yɛsɔfo kyerɛ saa deɛ wɔ so na mane gye about the way a wɔsi kyerɛ adeɛ no paa. Wɔde Satan ma egu so a yɛbɔ dwaman no. Yɛgu so a yɛwi adeɛ no. Yes. Yɛgu so a yɛtwa obi ti no. Yɛdi awu no. Yɛgu so a yɛdi awu no. Ɛhɔ ana papa ne sane bae sɛ ɔba abɛgye me no mmienu afiri yɛn bɔne mu. Wode Awurade ayakayaka de yɛde yɛ Christ. Bible sɛ yɛbo no sɛne kasɛ kyɛ ɔyagye nkɔ wiase nyinaa hene no sɛne kasɛ kyɛ yɛde pia wɔ ne mfe ɔte asɛ tenta so gu no so ɔsɛ agya fakyɛ wɔn na wɔn ni wɔyɛ nti ɛna dumi nso mi ne omienu so na sɛ ɛna yɛn so yɛsi yɛntumi fa bɔ ne nkyɛ yɛ wɔ bi problem Isaac brother Charles bie mu kakra wɔn yɛn ho sɛ sources a na sɛ kwan a amfa nkyɛ fa so a yɛ deɛ bɛyɛ ɛba bɛbɛ sɛ wusu ma mi mienu ɛkwan mienu a ɛfa so ma saa amfa nkyɛ etimi ba but Charles bie nso sɛ one so obi agye obi ekunu ɛne yɛ deɛ di kan no. Yes. Deɛ tɔso mienu sɛ obi akɔdi obi ho toro ɛwɔ adwuma mi ayi na di enti ɛkwan mienu bɛn so na amfa nkyɛ ɛfa so ba. Amen and amen. Amen. Yɛde Yesu Kristo ase. Yes. Ɛkwan mienu a meso betimi akyerɛ ne sɛ meyɛ maame ana papa ana mawo ba mahwɛ na aduru mpɛmpɛnsuo bi akora na konya adwuma ayɛ afei deɛ edu baabi no konya adwuma ayɛ no konya akunu a afei ɔmo bɔ me bayie ɔmo de ato me so de den akora ma ti me mo wure mo ahwɛ wo paa du mpɛmpɛnsuo bi University wawie afei deɛ sika kura wontimi ma ne me bi isi a me so me sika nya me de ahwɛ wo ma nneɛma nkɔ yi eti ɛba saa maame na papa no te hɔ a ɔdwiri wɔ ne mu saa ebi kura di yaw di wu because ɔhwɛ di hɔ a akora ne bande ne fa so na ɛyɛ ne gye wɔ n'akoma mu etu aka ne ti mu paa sɛ ne bande paa de wayɛ ne deɛ ɔfankyɛ no papa bi nso wɔ hɔ a ɔne ne mma ne te maame no awu na yɛne ne wu yɛ no akɔ wale foforɔ foforɔ kɔ wale ba afei ne mma no wapo ne mma no ɔnhwɛ ne mma no afei ne tan ne atete na ɔde nkɔla ne fam papa no wɔ sika paa ba nkɔla no wɔmfi ɔmu bi ɔnhwɛ ɔmo akɔbɛtɛ ɔmo do mpɛmpɛnsuo bi ba wɔanhwɛ ɔmo ti nkɔla no so sɔfaa na fom bɛnyini bɛdu mpɛmpɛnsuo bi a ɔmo de ɔmo papa yɛ ɔmo ne ti no da nya adeɛ a ɔmo bɛhwɛ ɔmo papa hɛ brother Isaac asɛm yi a wode aba to mu second point yi gyina so ma me on sɛ saa asɛm yi a wokan ɛyɛ very serious o very very serious adeɛ ɛkɔ so nso sɛ me maame ne papa no kora agyae na papa yi so wɔnhwɛm yɛnhwɛ yɛ ne nkɔlaa no na maame yɛ tete ne mɔwura mu tete yɛ bɛdu mpɛmpɛnsuo bi a yɛnyini afei Awurade asɛ no wɔne wabie kwan ama yɛ na afei yɛn nso yɛyɛ afei na amanfoɔ sɛ yɛ sɛ yɛmfa yɛ papa bɔ ne nkyɛn no brothers pɛsɛ sɛ saa wokɔ saa situation wei mu bi paa adeɛ na wobɛyɛ. Amen. Okay, sɛ woyɛ kristoni na akɔ saa situation wei mu a wo papa nhwɛ wo na wanyini wanya bitterness ama papa sɛ wo papa bɔ ne paa deɛ womfa nkyɛ no wabɛyɛ kristoni deɛ sɛneɛ Peter efiri etu hu kɔ Jesus nkyɛn ekɔbusa no hɔ Matthew 18 verse number 21. Matthew chapter 18 verse 21. Yemie e trasem no. Yes. Wase employ na. Wase ena Petro ba ne nkyɛn bɛsɛ no sɛ Awurade employ na so obi fom wo a me mfa mfiri no. Enkosi imprenson ana. Na Yesu ka kyerɛ no sɛ enkosi imprenson empreduoso ahodoso na emom empreduoso ahodoso na jese wangaza ntimi ntine be wan sɛ wode bɛkyɛ no ɔpɔn de wɔyɛ wo nyina wode bɛkyɛ wo papa na wahwɛ wo papa. Amen. Amen. Awurade kura sɛ the moment na wo hwɛ wo papa no kura no ensɛm a de bɔne a papa di wɔ mo ho nyina no
scanner was a jet in the crown, and when I say Suja, a good papa, a pump, on one scanner ordinal, a sad and no man. And yet, who are Christian India, who quite say, I saw the chop papa upon the Wayona, I saw the channel. Amen. Amen. Yamisha pa on say the one we see bie asemi ani no me say asem we mu do pa o because say me ne me ma mete me ne papa nyina ye papa e boni bia na afei awalita ya bana papa so won hwe ye bio ma mi ni bi na afei ya ne nkwala ya bo asesa na awade ne madom so abo na afei ya be ye na afei ye say ense ye hwe papa abusiafo ebia wo wura sa situation yi mu Yes. Nipa famu de eden. Yes. But on kwajienti. Yes. Kwajienti. On kwajienti. Bible say fache no. Yes. Fache no. Eti asma brother Charles quote you in Matthew chapter 18 verse 21. Peter say empla he. Wasn't Peter pe kona we bi. Kona we bi. Because aka obetimi afa so. Ya anga say no pe kona we bi. Ope kona we bi a beye bi a but Jesus so wise. Was it mean so was in place so nemo and plan song? Song. It is a dear about what you pass a catch it for you say. One few people for Bonina and Cha. Heavy bubble. Yes. With a chimney by Moody. Yanka could test you on Matthew chapter 5 verse number 43. Now, young Twasso. Matthew 5. Verse number 43 down. Was what is what can say? Was it Matthew 5 verse 43? 43. Was it what to say what can say? Don't know go na tano utamfo. Tio tetimle de Moses says do nonko Na tano utamfo. Na me de me se mo say. Letio enti Christosom ne fapem ene Christ. Yes. Ne fariba ene Jesus. Yes. Jesus oninim ni padua mu ya na ankasa. Enti ene yensum sunsum, yensum shadow. Ti Jesus ba Moses eda nten kura. Yes. Ko Moses say odifo wo so sene me. Ha. Ana ye beyi na mamo. Ona mu tie no. Enti Jesus ba leader bia no ye tie ni bio apart from Christ. Yes. Ana Jesus say Moses said it no catch one say do watamfo. Do nyonko na tano watamfo. Na me de me se mo say. Na me Jesus de me se wo say. Mo no matamfo. Eti Jesus so wan Yesu ano. Yes, Jesus. What I say e Christ Yesu ano. Jesus say do watamfo. Otamfo. Na mo nya do. Eti ene on say ne so bi ko mpa bo kra. Ye boss wa ne ye bo mpa ya afi atamfo. No ageji sister bia. We na de o mantamo. Abra won mo ko ye. Oni abra won ne ko ye. Anano. Wo suta, nyame agrada, nyame da. Sister ye o ti mantamo yi. En ko no so sister. We catch us wo bon kwase ampaye. Because sister it finish enye no. Enya de ye adwuma. Nyame ntie. Akunkuma bo. Wo se bon paye ma wo tamfo. Yes. Na mo nsa wona wo tane mo. Na mo nya wo na wo tane mo ye. Na mo mpaye ma wo. Eti se oba pan hwewa. So so chanzo ka je se me papa hwe mi nti. Me nso me hwe na sister wo di forward ade anim. What the bonnet atua bonnet ka no. What the bonnet atua bonnet ka. Isaac, e kwa be so na se obi wura sa situation we ma. Awade asebeti fa aboa no. No watimi apie film tototo. Amen and amen. Amen. Na ba ko be so on say de your brother be asem we me money die. Ma se na ye na nam e betu wo mu. Okay. On say family kura no. Se ne yake papa no wan hwa mofra no. Na se mofra na nyini bedu penso bi na se omo ba be wale a. Yeah. Bible so wo say papa na gi etira de. Yes. Enye ma me na agi. Na so for we tsa na se ma me gi enya wale. Yeah. Enya wale. Yeah. Ya bora na ka me se o mudi na temu ofia anya ize. Oh. Because of say one share mofra ni nti no. Ma me no wo papa nda na buafu. Ne buafu. So no hwe mofra na papa ne ba beji ho ska didie. Ene wonye. O ja se. Yes. Eti ade ba ko abeti aka ne se ada kwa ba ko so me ba aya fa so ba wia ne mawura mu wa ha no. O se ene sai we ekoso family obi o ha wane ne yire ne ma da ti wa ya japade. Ana wawu
owu ya no busuafo no apam maame ne mofra na frifie yes na ma capture ne ma no kola nya business sade na omo ye no e basa maame no timi enkwari no timi tu omo fu bi ka to mo se na papa busuafo de ye me ti mofra no so hu ebusuani be na mo bu afu very good se omo de be che omo pa se do mo ye omo de die because kunani me kura wo agya me wagye me dan me kofuo wagye sa ne ma we nyina aboso wapa me ne me ma nyina afifie etu eso tum se me fa sa de we nche what you say but say na brother Richard dey ka no edin eya honam fam die o ka se me na me de o se wo nkwagye nti yes ene ade a na hia o yeah nkwagye nti eni se we nyina sia and they so for preach about say you know ka sem bi o dey well deep o see Jesus Christo ya born the chi ya de ka say che no and they have my boss so ana ewura mu sei ewura na memu eti ewura na eyi na mem ne pie yes ya born the chi man na to ka Isaiah 53 o say woni ahofe Yesu say na woni subaya be hu na be hu say we nipa oni picture ne nam tete minumi nti o ja se opo de ye ni nyina no je de ayi na bon nsem bon nam na go pom na ba sa se suhwe de ye no ye mienu nti ezo ka se ede pa no obi agye wa eche de ye Yesu ade Yesu ya anya hwe ama no ya nko hwe ama no ya ntoka ama no ya sifia ama no ya anya do pa bia ama no but ye ya bonne no kura no ano behu sama nye we bewuje ye nkwa eni sa wosi bibi se ya to wutimi free wa kuma mu fa nche dia na so be se wo kire Yesu Kristo agimi yes but what am I say se obi bibi sa na wan fa nche na be se wo kire Yesu Kristo agimi kwa so wo ti boni mu na wo bodwaman hwe madodo a wo fa ye nyi sa dodo wo yi atu agu na go pa boni pa to ye furu makoi na to akone oh Awurade wadi ewu ni Awurade so wode bechew enti bra but wo nua de wo so fa nche no ana so le wo na mpai bo ase enti Bible so kan no Matthew 6 verse 14 Matthew chapter 6 verse 14 say na se modi nipa fum so free wona modi nipa efum so free wona so ja de mo so de be free mo na ti principle yes one fan free na Yesu so fa de dey free ana for dey kwa bona so dem won kwa Matthew 5:22 down yes also go fa for dey kwa na wo kai se wonu bia wa asem jato ja for dey no me fa nto free bonu ja ne ho anko na no bia ni ko bomansa yes but what ma say eti mesira yeti asore dem ese o bitterness ma ye nuanu ye ma me papa no bitterness ne de e ba won mo so ya fa ye nuanu ayi nche wo mo yesra mo edin eja but enkwagye nti nyamisra pa abusuafo nyamisra situation na wawura mu no ya de na so Bible say fache ana maame nso a terie o maame a woni papa ja wade na wo se papa ne chen kwala ma kwala na benya amfa nche wu bia be wura kwala no maame wo pa sum nyame sai sasa na wo twa to papa sama sa ya odi ewura nkwala na mo fa papa ne bo ne nchen na edo be kwọ bo nsam jim eti best option is free bia komanim na ma kwan se Awurade asem mum na kasa nkyere mo areton eni ni pa bia nsem o areton ni pa bia nsem yes se o kase me de nipa no ya wo semi mu a na me tua ne bo ne so ka maame wo be di fo wa yakura bo akoda prison eti anfanche nipa bebre ko seyem a baby a situation ya dum o wiase bia we ebre mu no sa tu we me ka say na everyday divine revelation website bi once anfanche wum we nipa bebre ko bu samdem especially yakupon nipa phone afmo sofo evangelist phone emu evangelist for yes apostle for that's why nipa bebre na ko what you say nipa ko seyem eti mame o kan kwaje nti and the Bible say fra kumanim na fa bone no eche me ba to yes to aso na amfanche chas
ɛne mama na kɔtwetwe ba effect ɛwɔ so ne sɛ hallelujah ɛso so bi ne sɛ hallelujah amen amfa nkyɛ na sunsun so aso de ɛyɛ bebree yeah because sa onu nua wasɛm a deɛ ntia Jesus kan Matthew 5:24 sɛ ne nkɔbom no woni na nkɔbom a wangasa ho ntena wo ɛna wɔyɛ na odi no wɔ mu no ɛne unua ho bɔne na wodwene no wonse asanefo nwoma koraa no wɔse so ama unua ntwa nkwa so ntwa ko bi ne so ne sɛ stars abayɛ baako Amen. amen I'm saying, the minister when say, "Sir, young funny pa bonny and chan, we a Christonia, a busy will have your coin." Very good. And he said, "Sir, one never did Christo di. Not Christo said, for whom young phone sword, free no. Send a beya, men so many more dear frequency, Jesus Bompire duo, Matthew chapter 6, verse number 9. What is a more Bompire monk as an edge I was through with you until I can the open your assassins who send a yaw through. yes Fire naka free and said a free one now. What they are. And Tadawa come in say, so we a Christoni, not so we are what dear. That's a what's the one to me fun chana. That's a social about was a best to have You call quite. okay Yamisha yes but I say tell me about was Susan Swan say am I idea and I said the press about torso but evangelist commentary also me will say one having Cochrane Sabi Sinu Quines yes eti Susan Swan be say na yewia yaba the solution ekwa fa so a ebetu ase Amen. amen And also be and say it's be crowd ya woody eba. yes Who say the moment nipa no aya osade na oti ya wo mu no ase wo akoma mu no afi odwire bone ma nipa no ahwe a wonya na abona kunu ebekuno ala wonya na abotumi abone dua kra ma na wu because ade na wa ye wo no eya wo ya wo say obetumi dome ne ba wo sade ne ho yes obetumi kese ne ba wo sade ne ho because me ba ma hwa ma wo akosu awie na wo discan tetima wo bidi akonya su kono ma bi ntino wo mfi me bieu e ba sa wo to bo so wo dome wo ni mu wo me ba we ana ha me ka se mbia kire wo woni se bible mu se papa e dome wa Ewade nko na wo hutumi so otimi yi yes ma me tumi ni da yes se o papa dome wa na so wo wu a obewu fra obetie ye fo so do di na de yes ne betie ye fro so e se o papa dome wo jaje bi o ka ansem bi eto abrabo so ahunu se ebe duma wa abrabo so eti esusu sanso ne se wo se etime de na eba etime kese o ma ha abrabo betie ba ya etime de kes eto ni paso yes eto de yensa de bi so sa bone ba akopɛ na ye amfa nche no wan ka sa wo se eba mu na e ma wo so ble o yes was one the moment I wo behu nipa na one de abufo ba yes ho yam hyew abufo so ba bia na awudie ya ya de ba so he akwesi nipa te compound house how do we ekoso pa wo na e dia kristofo nya wo se semena metifie na menente wian kwabrante wian kasa wa ba be hand dia bia mesume me hu chance anu maka mo iwanye o na wo so konya onwunu bi as the seven hono so ya very good enti sa amfa nten na kofa sa onwunu ne ya de ba ya betanes no sa ana bi menta sa onwunu ni be wura no na kamia ye se dinipa na wu yes tuane panika yene bibimie wo sa won so ya de ba wo ho anu ko duru so kura eti enna ma bebre ni nipa na mpai bo so aduro so malamfo so ankonfo so aye say ye ho ye boye ho adapa eno no sentifo nyina amfanche eti abusafo enche bia beti ye papanka enche bia omonam kwaso mo ba beto mo ka ba advance be 5 to 10 minutes time there na Kristo ho ma dom no dom aba be du hasu dream na ye de mpai bo no ato aso na ade ba ko ye pese ye kan ye de solution ne to aso ne se wo de bone a ye kan afa nti ya e de abufu aba asam wanya onyono ama nipa no wo sia nipa na ye ma sew cause the moment wo be wo nipa no bia na o pan afa kwan boni pram o mane o yensuo kura men se eno didi ma me nipa be bre egu prison
enya nam sa amfa nche so Yes. because in adamfo bia ne obi ya na ne yire ya na de wan fa nche ema nam so mu ko hia sigu no ene wodam ko ETS dam so eti adeba ko e pese ya kama tiefo nya tene se ya fa bone ya fra ko fa bone nya de be enche papa na nka se yedi na chi no odi ka do yen Yes. me say dey aso focus say we me to din was it yeda so ye di bone no Romans chapter 8 verse 5 yeda so di bone no Bible say wona Kristo ebe wuma me no mi se de be ya ebe nya kwaji eti Isaac ekwan be ne be fa so a ye betia tutu sa amfa nche honhom no afri yemu amen and amen amen eba cho me ba na evangelist kwabra tv ka asembi say ebetia si heaven kwan Yesu ka asembu o Matthew 18:23 ose akwati modemfo no akwabra ni wure tu kwan na odiska ja no skalo odija no wa ne basa eba oba beje na ade no wantimi anya bia ntuaka no sa ade amfa ne yere ne mamla do wonya fa metuaka no ne ho hwe fom Super chow. super acha gu awrade so na awrade che no ne awrade che no okwa do kotu obi nso Odinaka tu si. wo de ka bebe ye 10 million 10 million ye de acha ye de acha okotu obi so do ka 500,000 one cedi mpo kanti modi 500,000 wana one cedi ada o team no so wa fanis kama no so ono so jana ho hwe form said o ye na bi say oni bi nto onya botrema no obetua So, e was say go for soldiers. okop ojire no follow scrap bana etim na mred ni kotum Police. eti amafo mo nche nwurum ko bo owura na manesa akwana wo de akwana wo de eka che no se no so akwa yo say mo fe no mla ara se wo odi kan ma fa nche wa na se obi do ka de wo che na kwa kotum eni etifrim If I'm balanced, na fa balance ma me na mo fa ne ko to ekirikiri sum ono sunu se twere wo o ja se wo bone kakaka ne Yesu dia chew wo bone kakaka no Yesu dia chew Ma dan kwa. ma wo dan ko de chew kwa but wo de wo so mfa nje te janim straight forward strap. no do betu Yes. so on scenario ya but Isaac ma you obi ka 100 million ana odja ho to se o ntimi ntua ana odi acha se odi fa e ka no kram de acha we couch city na o free ho na wo akosi obi ono so de o ka just one cedi Set to become one seat. set do ka one cedi a why year set na kwa kutu and na go to prison so one ntua o say say me Jesus kind me no me no I know they say ye ne bone kese na kura papa so odi acha ya how much more say ye ne ntim free yepem ana hwe wo hwe de sofo chaya de bi na say sofo mo nya mi sha na papa papa wo chaya de bi say wo say rate wonim say se kuro tu obi na omia kuro na na wu na kotwa ne beda ho a umia sa ma Canada no na on ti pains sana bone fa chete ti so de chai me kwanza wuti pains ewo mu se me ho me say de o bie sa ayini chem na say very good ya me bie man ya twim enti se wona so ti pains wo mu ase ya trase akasem no ba sela woni pa na ese jaw ya obi ese jaw ya nsise bia Ma bia obungo to yo say isisi ade mabungo to yo ba huhu me gina ho. so enti se pastora so ti pains na it means say asem no fan che kwa go Bible say everybody so so de ebony eche won kai bio ana utim sa asem we tell me sa media tell na so me nyi mfiri me mu da sano wodi a tell na so fan che Answer na say on kwanche. Okay kan first Thessalonica 5 verse number 15 na. Wose mo hwe manfo bia bone yantua no nyonko bone so ka. What you say? It is a me de bone ya che na me hu nipa no bia so na ewo be mu a. gosu mu Na enipa nim na ade che yo but wanga za mu. Ena nyame nso nim mu o. Ye hu no nyame nim se on fa nche. Enipa ni so de nim se o de ache ba nyame mu no nim se on fa nche. Enti wo de wo ye bia o bregu. Opo title wutua collection. Eni papa ya o ye na sa se so nyina. Boniface on fa nche wo maame
ana wunua ana wo sister ana wasole baby die won fa nche no eno na si heaven kwan ama wotimi nya nkwaje eti awalefo a motie yen nya yize onse sabe wode wa sene so onse de okuru ye wonti won hwe jinsi bi esew pa nti o de twena so wa mi a wo sem pa ne nchen ho o twena so obe fracto ena me de twe wa so sister enti wo twe saa de akosi sai papa onse ma me na de wo ye no wo yira de wo ye eya ojana kwada kwanya eso hwe wo da konyam saa bre ye o obi 4 years no ne yere kura na ada so asotwe pe oda form punishment enti me slam obusuafo ye have koyenti ene enti na ama ye bre o he saka anya heaven dia me de me na ka no ka wo bra hwan ye den but Bible say didn't na Moses ni one pene say oni Pharaoh baba ne be fen Pharaoh baba yes ne mo person ni Nyankopon man be wura man ne na the evidence was say no person beti boni mu de tia bi te say aso we so de o ka say oh Bible say ya cha 70 any 80 to beti aye ho akokosam sisi aka 2 years mbo aka 2 years na da be wu no eno ni eternity no yes down kwa bi wo ho a ye kokodi ani awiye ne bi mo akodi no wo soro a amos je ne ani je da forever ade bi so be kokodi no lake of fire da forever enti ya slabu shafo a ye tie say one ye free akonse ya de bone be check yes because say ne ya minim de di manim na me ya ma de na so me fa ntina me ko na ka ade me pan e fa na me kre ko agenate ashe wose asoro wasum nyina wabregu one night ko title wutua welfare dues memekuo to emekuo to nuodade awudie emu egelawa ne nyina yakwa ti bible say ne yemfiri yepem yefa bone nya de be it has say obi rasa situation e kwan be na yefa so e be boa no mo atimi apie film na yemra onyono so enche bia so fo abeka yansa amen and amen amen adia baako pa metimi aka ne se baako ye emuadadie modadie ene empaibo okay ti modadie ene empaibo ti the moment I obo empire man nipa no na ne ho ya obi etu afrum okay baako ade be ka woni aba onyono so no se ade baako e be boa pa on abla amfa ncha homa bewura ene so obedo nipa no yes love odo no ne ade yipa so obedo nipa no because according to 1 Corinthians chapter 13 verse 4 no about the qualities of love 13 don't yimu odo nya yimu yes ne bo onfa boni nya de be ense mu eti me say so for us message about love me record e wo me ni so na say me tie sa message ni bia amihu say Christopher ye tosini wo dom papa yes ye ka odo ase bebre na nya nti ase ase ekobojo man ko what you say na o say me say ono o chade na o de bia kaza se mo se sofo bi church na say uje nsu ho hwe wan hwe anko deep o be na nya nam na o bo nsu na ni wasa sa na sofo bebre ye o mo titi ani no but they don't go into deep. Amen and amen. Amen. Eti oche odono mi ehun se afọ owie na church o men say the whole church ni afọ biafo bia hu se to sini ahun sinto eti de o betebeti abo ama saadi we etu afrum no se so ye wale ni so papa na ye wade eku na ye wade se wadwum ni aye obibi do sa nipa no yes dono Bible say wade adoye ne dono eye foforo da anopa okay eye de na metimi nya obi ho so onwono bitterness etimi obi brother Isaac na amen and amen amen the do bitterness ne so say the bit aka found say obi ko nanim na wanya ho yawdie ama saade na koso no ade ba ko ne say boni bi ye ne wiase nyina spirit okay spirit opomu awura ntuma ne ko be wura omu se menya onyono ama obi na menya bitterness ama obi won say sa unforgiveness ya ye bobo so ya na de sa de ne so ba yeah because say
me ya de amawo na de bone etua meka eba so ma mbenya yaudie emawo ya mi de ho yawo ete basa ukọ wanim kura na asa wo ya de bi kura nya me fa biu mi wana me bu afu mi wo se wo je ba bi kura kasa na wo je ba bi dim komo kwana ho ya mahi ade bia wo ye bia me be se be koso because of ade a wo ye mi nti no ama benya sa ade na mawo because wo di me bad why me bone etimi so be se wo ade bia wo ye bia obofom ade bia wo ye bia wanim guase onko wanim o bibi bia wo ye mu nessa sa bone we no enya de keto akra wo imudo so enya de keto akra because ya wona mfam de ya wo baba wo se ye de bai pache me kai se me odo me papa ko we dan nsi no na obi nso fa akona we oba o fa akona we de sa be wura papa je ya jiska wi bia obi nso ne na bre afedo bi kura papa nso o ja mami ye de ho nsem saa woni me se on kisosom de sofo prince beka asembi wo se ye ne yenim ye funu ye tia ente yes woni se na edu time bi waso ne be communion because of sadin nti me ma me sa fa ho bia ono obedi ni kru no ekopa asa woman na chew eno ne Kristo sum no ekopa ne chew yes ekopa ne chew me ene otimi communion no so ya me say ya papa ba be ken senti you be ja kasamo no ene landed there okay eti ye sene ye kan won kwaje nti no e wo so firi wa kuma mu ade bone che ma ta se onyu mu wura obi a esunsun so aso bi ni sei hallelujah amen wonyu honhom na ayade a ehu because wonyu ma meninka enjire brother Isaac dinka ka ba kwan ba kwan fa so ba okay ana ekwan we mi fa nko bia me ba Christianity mu a okwan ba ko fa so ba no eye yene Christopher angasa youth ayesi so e wa sorry dem mabru no bia na moye youth mu na ba bia 10 20 na wa church ana sofo ne ba no wayim bia mu 2 se o mu ni na chi yes bo se others na aka na nyonyo no ama sa mienu no anade na sofo pa ya wa ha we de we mu mienu kwa no yi wo eno se anu wabi omu ama Satan be wuro mu no eti afa mienu na de bi omu ye no church wo no ubo se da bia na wudi omu ya do omu ye bia pa se enyeye omu bibi ni adu ayese enyomtofo no me de basengas se ye nyini so meto nyom nti no ana o meli di bibi nti no so obi ya na dina se ense mpa ya obo no ense eno se wonye nyono ena de amasa nipa no na wona busa nsunsu aso de ba aya kuma say friend ya lia ngasa na say broken heart hey and the pressure because there be no that rich wujina ni mu oye bibia na me bu ofu na nze manya kuma say o manya kuma say de uye nyina me mpai bo na me bo ma Satan no me mpai bo na say bibia because ga say nhia nyame ontie wo bo mpai atia no nyame ontie ndi wo bo sa mpai no ama Satan ti me mpai bo me bo ma Satan say brother Richard back no anyuma wotu no enyi back amen enti amen amen we say we take for ya papa menti ye ja kasemo no yes e dey amaba ye dey so aso do ma be ken sa sunjim in fact another mama many aji for say dey beti ma ko live for 1 year ai mu bia ni amen na we sham pa evangelist no ya tika ni mo banyina na yiti yes I mean shirawo na am the time na so awi am for additional omuni musiano e dey very interesting kitu abi na me be so and then me ko you will leave na asamba akopɛ na America on say Bible David ni family David family assembly
through unforgiveness and bitterness, the great war is in the family. Amnon and Tamar. Bible say Amnon in Niabano, Tamar, none in free. Mamma back name of Papa. Yes. And I don't walk on Uriano. I can Uriano. Anna on one casa. Amnon no so Nima Nesawa Nesawaba David Wafase Joseph Wafase and the Bible can send a down for Banaya Canada for Sir Abofra Abrantian Jonadab also Jonadab also be two Amnon for say Ninian unpretend this other way and no word and no bar no another Abofan no a virgin and Israel Muno Obia or a virgin be a water the edition to only Dawian and Abofan to tin at him or to theatre in him no this suko catching in your Absalom as any nada. When him say Absalom at the Asanishi in the Musa one to me and fancy or share Sabia David baby be one yashi into whom ya would dear shame moi could see sir on one said that to party friend in Yanum so move to party in Yan Merabi now ya would dear a failure and yini to open in Yanakunu I know ball pa sending Yano I'm not the bar party Nibia Mamma me Nuncheno Niam Fanum co and Sarabane Chico Buni Komunkun. Ntomuko Buni Komukuno. Sasem we see and a cofa great war. ABC family, David family. I'm Fanche. And she a idea a wound soon sounds so Cassia pa. Nipa baby a bodam for baby and I'm Kwamuna. Yes, I'm Fanche. You are the or the end. Yania to the sense of the no bosom so akosen se se ohun no asan nu bema wada na chipen bema won na da pen bema won wadua na mena di pen obo akwoma pen ade ntina sister watimi ade ne wansama se otima akwa afi penimfo atufo asinkonwa asiasi just so ntimi fanche Mr. Be very careful your time no ekọ sometimes kabibi kakra before unforgiveness and bitterness na for radio fire futu na soft so emfanya futu kakra bi concerning the medibetum I'm not time and you know and Absalom great war tribal YC David fie nyina e ahwete ba amfa nche ho ntia they very defective to every human being. Very defective. This one, my futu sima mienuni febina yamfa empire bono ensisaso. Amen. Amen. Jeme so amen. Amen. Yada Awurade ase na yada Nyankopɔn twedi ampon asese wa mayesa akwanyi. Emze kakra meka dia fa amfa ncha anuanom adi nkan abobɔ so ni pobi so no ma kyerɛkyerɛ mo ne sɛ amfa nkyɛ ɛyɛ adeɛ bi a mɛka ne sɛ yɛ boronsam akwan ne baako one adi nipa ɛkɔ ɔsɛyem because already yɛdi nkan aka kyerɛ wo sɛ boronsam akwan ne yɛ 666 ɛna 666 ne nso emu bi a bɛfa so bi a wokɔpie bonsam gyem ɛno nti no emu baako ɛne ne nna anuanom no ɛtwiti na adeɛ wo mo ne sɛ sa amfa ncha no ena ede ye kan say yawdie ene yawdie ekum kan say bonni ahudo bebre eba wiase because obi wonu ma sa de na ye fen amfa ncha ontumi njai maninka yenti ama ebesinne sabi onye nipa ho adwene papa da sa de nti da bia omuna nipa na nimu ntemente emma nipa because we study Bible crampo na Cain ni nua Abel ntemu no Cain ni nua Abel ntemu no na boni bia ni ho anasa na bibia nhyeda nsi but affordable keke aba ko affordable
so nyankopon ani nti ema ba ko ehunu ne ye sane de ntwaye nti obeso ye tia de wanya onyankopon ani mani monyam entre mpai bebre kwa no se moye anuafo mienu na ba ko konkan wa abrabom na ba ko de ohunu ho sa onko ice or tesan a biribiansi anya ntokwa but that time na uba sa de onko soro no na wa sha ase se onya yaudia bi woni mu ni nua ne nya ne bone but o petu be hete se de ni nua no aya ne tamfo number 1 what you say na say edran pan bebre na enya de wa ye tia obi o ena ye ka se fache wu nua nko a but wu nua ne ntam na kasa no the sense o koso no konkan ni ntino what you be ya say wu nua no ade we pa na se de koso no de unya no ho adwene papa da eja in that aspect no say obi anya ohwe na odi bibi kwa akochane de eho no wa see the road of Satan complete and no yan kan cha o fa bibi akocho ba o ya bonsam and no dey sa type of bit what than the bonsam complete because Satan dey na ye nyankopon dey na koko solitaire no heaven wanya le we o me na me man from me na me sponsor me yo bibia e dey pa nti o se obusudie ohun woni mu sa jawdie no eni berebre no ntina penifo kura aka se ni bebre ye dey ba de bible so say dey abosomsom ana abosomsom obi bosomfo bi anim kwa in advance erade chiwade te hono dey o temte sa de ne se menya oboni bia na emo me nkoso ntina me ho yawde awura wo ya bonsam complete wo de wayera kwan na wo ko deep ntia no so we should be very careful because only kwa nipa no afa so o make life bi kura na wo woni e bere no ba ri on wo awura no ya ka se ko wa wuntimi nko wata se ene bi so nyame na epagya no nse nyame na epagya no woni bere na nyame na wo agensi no ene bi a ba bi no afa ene wo pagya wo so woni bere a wonso wadi nkwasese tino yanya very careful pa se obinya o hwe ne mum ni mpagya nti wonya yawdi aman de o ya bonsanti hwe abisha yo Jesus eda erade nyankopon ase anopei de metimi aka afa yawdi ho at the same time bitterness unforgiveness se obi ya obi bia untimi emfa nche mesraw ehu papa because Bible say love cover multiple and I say multitudes of sin. Until where there is love, bone and I say amfanche enye ejuma. Until odo emuodu eche bibia. Se empo unua and I say oyere and I say ukunu eye bibia because of odo a woman nipa nintino. Odo ne betimi akata so. Enti the mesra ne se nipa bia wutie anope no bo modern se woni nipa nyina ebetena asundwem ene se obema odo adikan ewo bibia wuyim because I am fancha ye kan eno an de ewudie ba na se de nyoma ne esi ewudie ne ebetimi abani o se unya bitterness ema obia bitterness on its own ne spirit ena meda on its own so a spirit na omoye adwuma bom ntika police for ka ebeka se omoye interpol ana se omoye coordination anger ebape na what do you call it bitterness eden ho abegim nti bitterness eden ho jim wie na meda ono ne the action man no ono abetake place it will take place but that is where nipa ne ebia ono ne etifie ba ho obetimi use poison bi akoto ne nsuom na ebia mpono na nipa na enye ono a impense ene betimi abenom sa nsu no but because of say one nyina nko echire ba oma bitterness na elidu ana say edi wani mntino say the whole family ne be wu say die ne be siu won fa ho entimi sre say oye nipa bi na out this earth na say wo pese hu erade yankopon ani mo nyama number 1 my love eni wa brabo mu kai ana se endi wa brabo mu hene
na ade nyinaa ebesi wie amen amen Friday kumame na ka mo question pa mo fa mo adi mo kasa ni nyinaa mo mra mo kasa bi ni nyinaa tie my last question and I'm off from what the Panama question pa bisam next week ye be baso me madam for no me no na nantia na ma ware na me kura kwa buchi ofre me one day na me ni wona afafo no aka che ne se Ghana ha na mete no so onim se na nadam for no se I minim adenti na minim ene wada oyere no ukọ ene de wasai me ma no gusu ti wo twemp na wo mpra ene krokodan mpra oba ene wo dware ti na me na mapeke phone na papa na bejai sister nti saa ni pawe no onko so ni nye firi ana se oni ni monte onde oni na ya aka nti oya right ana onya right ni firi okọ no ekwan be no mfa so ni saa nipa ne enante so okasa na dam fo no mumu ti ana sa asem ne hyeni mu nti tase bla mike no Gracias. munyi mano Mr. Chas. Hallelujah. praise the Lord So for ase we the mood pa. emunye du Mood. Because akabe 7 wa dan for pa ti mi adi won wan sam wa kuna fira rochi abeja o dia. Mood. serious esi bla mine But the America chere me ma na me stand say. Sa ase mo se ne de to a. Do ya de but enu Jesus de no. Enu Jesus e de no. nti se onye dey Ti de wo ba ne say what the one and better now say na ya anyonko fa biem. ai Because on na mumu astele wo mu empanifo betwashi ebe tena kunwa so. Now so de ache. Na still won ne ntamte ya. Na je sa wo kai endina won ne ntamate no. E de onko so ne ne ensa yes on ne sa kambo. Spiritual. Rich. You know. aze Afodia asema betum pa. Okay, gaga me so metimi akane se. Me de beche awa akomam. Awa akomam de bat. Na wonye free sa bi. Na obo. Me de me ka se erwade ni makomam. okay Erwade oni makomam. Makomam de me yi me free pa se me de achew. But nantie pa yo rich bere atiefo mo so monji me ba bi busam rich enti sa ma me onye dey oni sister So for but sa situation say bi to a o say you one ahweye ene say me ma mani ada ho woni pa no ese say bia me ka say bia me find chow dia ma ye boni we urade anim ese me yi boni na e wo me ni be mu ahweye ni me hwe wo ho say de be ya sa situation we no en san ko ba biu me very careful wo side pa but boni there me fra ko mu di ache na yonko fa na ayonko fa no so for one say ye kwa ye fuma urade a say biblical pa dia ye fuma urade a na say ye pana che wo de che ya o sa fa ye bata no koma me bia no me one obati fi na le ba ye boni a o twena so ye opam no efifi ni mo sa fa ne bata no nti me no be nante na emum sofo ahweye ene ani da ho na menya wo ho asa ni pa no Le show mu. stop sam aya I'm say question there me aka me mo ho ne say yeah come question is this hey you the teachers and kwani me busa next week me ne be free me de be channel ne na free say de te dada na Yes. ne mum say de me nia reche kana Muma be show. on say bible cry you should be wait any da ho abankono no o you any da ho ana so for one so cry can say any da ho cry ya champai Yes. ati say edu ba bi any da ho no yes ne mpaye cause adam fufa ne de mu kabo ma nya mpaye na e be ye biribi o ena e be breki na say be shepu nipa na wontimi fa biribi nyawo ne mo mani ba da ho se sofo kwan ya wo fa so a ugu ma wale a edi kan no
me hu saa kwan ni ntina me nso na ese me kunu se akwanya na wunya no mesisisi saa kwan tutu saa kwan na wunya saa asese ni bebre emflow na wantimi ansan amfa ni me biem nti no kakra metimi aka no ko saa ne enye free one ne enye free Antum yeah, sound you. Okay, yeah, that eradiase. Maybe me I can say forgiveness is a command. A command. Nti eradise forgive. Enye negotiable or say forgive. A command nti enano. Peter bisa Jesus Christ say empre ahe. Ena minia efom me a me mfanche. Emma erade ka kire ne 77 times. Nko wale foforo no sa be gunu. Na msa wale foforo sa be gunu. 77 gunu. Oh, sa be obi di mo atam za wode mo mu yi. Akale o say Christianity is about love. And adie bia love bia no nipa adwene entimi ntiase. In other words, you say love is ununderstandable. Until anytime bia love is in action, nipa ni so to say nipa no ojimi. Hallelujah. Amen. Sana yana nipa ni so. But love na ankasa no o say Bible say even the that so ye at the boyfriend Jesus Christ ewumaye. Nti kame nyame me nyankopon na obi akodi ne bone. Na me ankasa me kasa me de me kra to honum amanipa no and sound physically and sound but because of love no a supersede adie bia. Hallelujah. Amen. A supersede adie bia nti no matter the error no e wo say wotimi ediche nipa no ena o ka say me de achew but first free na me no wo ye no ye bioma ene wo mfa nche because anytime God forgives us the love he has for us increases. Because person who say one condemn enti anamo na ayonkofa na won ne won still or person sa ayonkofa na bekoso. Yes. Enti I believe strongly say we Christiani ampadia then you should have the heart of Christ. Yes. Because ka Christo a oye born say die na say unu hu a unless of course say oye born na wo for mawu and I too late. That is why it is not good to sin. But say in case of say sin never na say wutimi epa mu ka esre erade de bechew na ayonkofa na eda wona ntem ebeye more and I say ebeye tight. Nti I believe say and I say me gidi say na di America no say anytime be nipa beye obone sa maame we ya nadam for be atimi aye ne say oye Kristo ni ampa I was all timid the channel completely. I be beer and territory. Yes. Amen. Amen. Awale na mo kan ya jame. Enye be man nsem sa anya wasa kwa abuchiri. Anie makoyi. We jame. Crowd. And awale unim se Ghana. I told him that. Yes. I think. Awale zofo. Any will say you so pre heaven. So once I can say, yes, or about the name of the a man of Mumoto no. Obi catch it over as a man for me no mooding come. And I'm also there, more man among Wally. But they were Baba couldn't catch any young say so for one when you either you with a mountain, so better our bomber. I'm also there, my Yemutri Saka Tuni, Dukudukuno. On when Yanni Revi, Mobe Bomberewa. Into an obi baby an Adrian Dam. Obisa Jashaba. Because as for me, I think it will be difficult to forgive. Yes. So I will pray to the Lord to give me the grace to forgive her and make peace with her. But I will take it as a lesson. I will not trust her anymore. What does it? Also, I confirm it for us. Or say, Obi your bonia. I retire Radidia. Yes. Bompire man. Ebra o bompire man na erade suja eguni panedi the TV. Enti ya ade ba kwetimi two bitterness as pa say by praying for the person. Yes.
one and praying and seeking for divine love now walking say rather say you didn't only replacing with love rather for domestic name now if bombay many pan day in day out because I spiritual Yes. Enough from asemu ya can enough from sir or the ebreninti young fancy yeah there is a saying that love is mad love is crazy love is stupid love is understandable inti love ankasa untimi describe nwie eyan kwase asem inti love is full so tini nyina ase dia ene obeti ase because enye easy sa enye easy tiansira rade na onhu na safo mobo onhu ya mobo so fon na adom emedom ye so fo ya adom anaso Sani pano. I say asamona ye kan. I'm say sani pano. I'm say sofu jo chirim say according to Bible ne dey say odichen. Nti say no ye kan kwa kusi say esa so odiche no ja amane kan na say because see ye ba Kristo famu dia se nipa ne ye Kristo ni ampapa dia. Say inti no say so what the chana say so pe kwan bi so tete na ho or the chess ana na say na ayade baba sabe we say baba sabe we say so say o si wo Kristo ni pa ru amfa nchania na ni Kristo so mo question mark nso aba ho the personal definition of forgiveness simply means letting the wrong done to you go and exempting the person from judgment. It is letting the wrong done to you go and exempting the person from judgment. Yeah, and say meka say ade we na wo ye me no me dey achew but ayonkofana na me no wo no and yes abuma e kire say wa judge. Yes. Judgment that take place. And that means you have not forgiven the person. But what you are forgiveness. Say answer na me topic bi ba no. Na wo won sunsanso system nim. Enye easy because many password dey check. Serious. Many pass. What I as a reference. Obeya me dey check so wa. No what some make you reference. No. No, you see, a man, no, Vanje, I am a fancy. I tell you, I mean, so be I know you be a